in lai chin na abuai na omte hi chu mitin ton ania abikin Hollywood the true love han om chu thilmak danglam ta ka ngai thei ani milar in kop te zinga tu emojok magazine zong zong a mu thei khopa hlo tling ani la yin pakhat jok chuan ina lo thut mai chu an du don bik mi alawani vo in chu milarte an lara to bruala an kawppui ten an then tak te chanchin kan thlir ho don ani Milarte News ilola subscribe lawani chuan khongai lo subscribe la Milarte News le chanchin ngai nom tak tak kan thlir ho chin don ani comments le share te po kha kan ngai hlulu tukania ama sabera kan entur hi Demi Moore ani kumsang ni pathuma Demi Moorein Ashton Kutcher aton ma khan movie star lotling taka chiar ani to a Ashton Kutcher ve thung chu actor lanau pang ve tak ni in a character play mol ve tak wanga shat lo ani ve chawa anin ngai zon nu lo ka changero chuan an pani career chu a lotling chaudun em ani Demi Moore chu Charlie's Angel Full Throttle miswal chelo tak angina in lana tin Ashton po MTV prank show lartak pangta host ani ve bawk he movie star pani te hi kumsang ni panga khan anin neya hlimpo an hlimdun mel hle a Demi fanu po in Ashton chu passion fel takani thu asoi bawk kumni khataliam nu chuan Ashton chuan movie hit tak taka leading role aron nei chawa show business a actor sum lalut number pol aron ni ngalwat rengani chuti lain Demi din munero a chetul tul thung anu patan chuan thil chu a har sa chhota ani Demi chuan sang isom pakhat khan an nu pa an chen dun to lo thu atar langa kumni nu loka anin chen thu in aron zui ngal bok sang isom pakhata ami moir Inside Out da the ghost star hian anu panun kong chuk chho chiang takaziakin anau chat thu le rui thei thil te po anu pakara atel thu asoyani engpo chuni se anu panun chu Ashton Kutcher rin omla uwanga cheta nia soi ania Ashton Kutcher ron lar chhota em hian anu pakara ngong ti emo anin chen pha ti chu soi fak har deuh ma se anin zomna acha nuwa po Ashton Kutcher chu alar le hlotling zok alani tarengani panina chon Chris Pratt hian abiang chumbiang mai hi hlota se ana Reese nen khan anla in nei rangini ringem ni e kan shat ve the china an pani hian kumsang ni pasari khan anin tonga khati lai khan Reese hi actress lar tak movie hit tak nei nual to ania Pratt ero TV show tlem te ya chau ala in lana aming hian shat ala hlo lutuk lawani ni masela chu adanglam thwai donani kumsang ni pakwa anin nei khan Reese chuan thei top chu in na ala thok chun som zela Pratt po Parks and Recreation a Andy Dwyer role a play chuan shat a hlo chan veo bok kumsang ni som pathuma Pratt chuan MCU Guardian of the Galaxy a chan lai thalak a post chuan mi pui aron surprise chiang hle a ama anglo takin alo sek to em wang te po ani fans te chu Pratt taksa tharnal to tak wang chuan an luang liam to play theilawani kumsang ni som panga film Jurassic World wang chuan aron lar zol ta em bok kumsang ni som parukati chwa passenger sa achan pui Jennifer Lawrence nen press tour an nei live vela anom dan chuan engemo anin kara omninge ya alana wangin thuthang aron omchiam maya Pratt ron lar ta hluai le ngai zonga nei thuthang neu te chuan in nei na hlo tling tak nia kan lo ngai chin chu a in nei te ber chuan kumsang ni som pasari khan anti top thu an puang ta ani Pratt chuan Catherine Schwarzenegger anei le a Reese po in Michael Barrett chu ain hwal pui vele to bok an fapa Jack ero chu in ngei takin an la enkol du nani Jennifer Garner Heartbreaker ti thumal hi actress mel thale biang sum do om tak nei Jennifer Garner chungchang kan chilfia dona thuron langma saber chu ani kherlawang Scott Foley ta nero chuan ani mai thei in style na tarlan danin Jennifer Garner chu kumsang ka zakwa somkwa pariata television series Felicity a guest star angin ain lana chu Scott Foley nen anin ton masak per na ni in anno kumni na a anin neita ani heti live hian Garner hian shat ala hlo lem lawa Foley ero chu a show in lanna lar tak wang chuan star lar tak ani to ani Garner in television hit show Eliasa agent sexy tak Sydney Bastion ang aronin lantum khan a career chu sang taka aronin langkang dora sangni pakhata Elias ti chu ani nu khan Garner chu Daredevil a Hollywood superstar Ben Affleck nen an changduna kumsangni pathuma chuan Foley nen anin nei na chu ti top anita ani Elias a chanpui Michael Verton chu a date ngalwata anuloka Ben Affleck nen anin neita ani Garner chuan mitam takte ngai dan chom puin ama le Foley te chu Hollywood ina hliam te anni ve thu asoi nge ani Tom Cruise Katie Holmes le Nicole Kidman adet ma ka chuan Tom Cruise hian Scientologist Mimi Rogers adet china hemite patni hi kumsang ka zakwa somriat panga a anin ton khan Rogers hian Hollywood ta napangai taka thok to a
Tom Cruise zero The Outsider le Risky Business achan nuwa larlam apan ve chawa kum khatanin date nuwa Cruise to Top Gun le The Color of Money movie changin aron lar chuak ve tak tak ta ani kumsang zakwa somriat pasari khan ceremony lian laute in anin neya kumthum nuwa anin chen le ani kumthum anin nei chung hian anin kara soineu neu sha tur a omlawa tin anu pa hian anin da private bok Rogers in kumsang zakwa somriat pariata Chicago Tribune ashil danin Tom Cruise to lar hlema se ri thei thila a film tat thu asoyani anin somna chu aknge mel hle a report chi sang sang chuan kumnga anin zui nuwa anin then chan hi chi sang sangin an ziaka thuthang lar tak pakhata chuan Tom Cruise hian Days of Thunder achan pui Nicole Kidman wangin Rogers si kalsan nia soi ani engpo chuni se Tom Cruise biography Tom Cruise an unauthorized ziaktu Winsley Clarkson chuan ngai dan dang aron nei vele thunga Entertainment Weekly ashil danin Tom Cruise hian Rogers si athan san ni berin kashia atiani Kristen Stewart Celebrity lar takani ma khan he actress muihan pe vel zai tak Kristen Stewart hi play role ngai zom nei ve satya mayani a Kristen Stewart khati laya kumsom pathum lek chuan abial pahlui ni ta Michael Angarano kumsom panga chu kumsang ni pali a Speak movie achan laya tangina tonga Angarano hian heti lai hian abial nu hlui ni ta Stewart ai hian acting lama sul no alonga to hle ani Mase Stewart nun chu kumsang ni pariata Twilight movie a Bella Swan anga aron chan khan na satakina in thak chiang hle ani Twilight franchise fans te chuan achang tu te panni Kristen Stewart le Robert Pattinson te hian camera ma a le camera inalak lo na lama po insomna thatak an nei ti an che theya anin ngai zong ti thuthang omzel kara Stewart chuan kumsang ni pakokum tirlam khan entertainment te chu shilin Pattinson nen inga izon na ma an nei lo thu asoya tin abial pa Angarano po Pattinson nena an thuthang diklo hian ati boy phak lo thu asoi bokani chumi kumveka Stewart tin nailo na shildanin Pattinson nen hian inzom na nget tak chu an nei ngei thu asoyani Twilight achil tu ten an pani in car chu an lo phur puitel tela anin car po chen in po tak ni satlia lavin in ngai zon na lam ani chanta a ti chuan kumsang ni som pani thleng chu anin deitani Twilight director Catherine Hardwicke chuan Vulture nena Stewart le Angarano te couple do takan ni lai khan Stewart hian zoi muangin Pattinson nen anin ngai zon na tur hian ma ala ani ati ma sevan doi thak takin Stewart le Pattinson te po ro pui taka in ngai zong tur anga kan ngai chu ani thei ta bik chuang lawani Zayn Malik le Perry Edwards te po hi lerol in ngai zong tu tak anlo ni to china kumsom pariatan ni in sangni som pakhat khan X Factor UK a anin tongani Perry hi girl group Little Mix member ania Zayn chu One Direction a band mate tenen khami chum khan an performa hunrei lo tia Perry chu One Direction fans tam tak ten an thik ron aron ni thuayani Zainen anin kis lai le scooter an khaldun lai thalak mu tur te om chhota bok scooter date vel nuwa chuan thil chu a thank you chhota zela kumsang ni som pahni le som pali in car khan uinau te an adopt tun ta a zain chuan peri lem chu abana ta tu in a chubok an pahni chuan anin hwal ta thoyani heti level hian One Direction chu boy band larber ani ta ka chuan zain chuna satakina lar chawa kumsang ni som panga alawin her chwa chuan zain hian peri hi ngei om takin text message mangin a chen ti aron thang ta ani zain chu tong chuak mai lavin November tha a Fader magazine a chuan athiam thu asoi veta a text message manga in chen thu thang chu do tani atia ma se Perry Edwards chuan Little Mix le khabu ar walla a ex hian anin chenda na soi chian do lo thu so hin Perry chuan kha experience kha shiom takani atiani fans te chuan Perry nu na chang le One Direction a changa zain chwa chan hi tha a inti lutuk wanga an pu berani Reese Witherspoon ngai zong ton dan hi alom omreu khop maya akum somni pakhat birthday party na ani in Ryan Phillippe ron inlan ve chuan alungphu athirang hle a an pani chuan kumrei lote nu sangkazakwa somkwa pakwa khan anin neita a fa pani na hin kumsari chung anin nei manani anin nei chung hian anin nei na chu afu lo ti pomin siam thatanga izia ansoya an career chungchanga chuan Phillippe hian na athok ve renga amairo chu Witherspoon in Legacy Blonde Zuithom Alabama le Walk the Line achan wangte chuan apasal aya star lian zok ani pha ani kumsang ni paruka Witherspoon in Oscar don chum khan apasal nena po lom thu asoingeya ma se chumi kumvek October tha chuan anin chen thu an puang le si ani
Witherspoon le Phillippe te hian anin chen chan hi chiang takin an soilawa ma se thuthang pakhata chuan Phillippe hian a co-star Abby Cornish laka anupui hi a uire san anga soyani a Phillippe ro in he an pu na hi a phave tlat thung an patni hian in chen to ma se anin kara boruak chalo omlovin an in be tharenga michen khat chuan Witherspoon ron lar chhotalu tuk khan anu pa in kara boruak chalo asiamani an ringani Channing Tatum kumsangni parukati chwa step up khan Channing Tatum le Jenna Dewan te acting lama an career chubul aron chan saka he film hi anin lai china bul chan saktu po ani kanti thayang he film an chan nu kumthum na anin nei ta rengani anin nei nuwa Channing Tatum limzia chu hairwal ani lawa anu pa inkar chu soisel bawani thu asoi fawani anu panun chu da private lema se interview na vela ero in facton an ching le a hunrei lote a fanudu omtak everly an nei bok step up lar atop tak nu chuan Dewan chu TV le filma role te thamte te a inlan china leading role lama ero achang phangai me ulo Tatum ero Dewan 21 Jump Street le Magic Mike te changin Hollywood ta ming a cher thahle ani kumsang ni som pariat po khan anu pa hian an la in mangai mel le a ma se Dewan in health magazine nena athil soi kha han en le ta ila anin chen tur thu hi alo shil lo kani kanti thayang magazine a shil danin mi ten nangni nu pa hi chu inin nge thlot minti chang hian aw vak hi ka chak chin kanin ngainat emem lo chang te po hi a om ve thina nia ti in chumi nu loka chuan anin chen thu chu an puang ta a atu zok ma chuan anin chen chan hi chiang takin an soilawa ma se Dewan chuan a le khabu Gracefully You, How to Live Best Life Every Day at Chuan, Anu Pakhosak Dan in nga email tak khan, Antan Thil ati har sa zokani, ti inaziak. Source pakatin page 60 ashil danin, Channing Tatum ron larfal talutuk khan, Anu panuna ngong anay ngayani aron ti a. Tatum lotlin na vang khan, Dewan so alaw boy pa china, anin hau na sat pa lebok ti in. Milarte News Channel, hello subscribe vela. Milarte chanchin nga inom tak kanon titsuak zel don niya.